s onom gradom. Sam pali, jesu. Jesu. Snima. Koliko ćeš puta ti izađi do dole, Đorđe, Bog zna. Nijedno ga ono drži, nema, neće znati. Šta mirše ovo, majke? Ste vi nešto žvalke ili nešto, ili šta? Imam ja žvalke. Jel? Pa jesi sad stavio tek? Jesam. Pa je, zato ona mirše, ja vidim nešto mirše možda. Nešto se opali po glavi, jebim ja. No, je bolje. Manderno grijanje, jebe. Nakon. Ona nusko, šta će? Ono nulka. Nusko, ide do kraja. Evo nula. A sad će da možda se hlađenje upalo. Neka ita, to itra. Lađenje itra. A nije nego mislim klima. Da, samo nije klima, nego ću lađenje. Probam, ja ću moći se vratiti da zavuhti. Može će, neće moći. Suvo je lišće, da je mokro lišće, ne da Bog da bi moglo. Lišće, suvo može. Mlada, evo. Pa nemate viljuške, niste stavila viljuške, za viljuške su najlakši problem. Čuj viljuške. Viljuške crne. Ja. Pa vidi, nema vas mi vjeruješ samo za nas paku, ali ne znam i pite nešto je stavila, koliko je stavila, ne znam, ali kup ima 3 kg mesa, ne treba. Sam jutro smo malo da prezalodaj. Vidimo, nema šta ćemo da ona stavila samo za nas dvojicu. To je magistrala, može li se kamera okrenuti ovdje na drugu stranu sad? Snimim pozadi, hajde okrenem malo na njih dvojicu pozadi i se vidi kako se okreći. E to su vam te krivine, još ova, još 3, 2 imaju. Gledaj koliko je krivo. Fiću dobro. Fiću dobro, možda sam mogu ishvatiti. Si zaboravio, Đorđić? Ovo, gdje smo postavili naš cilj? Cijev? Ja. Evo radim dobro. Dobro se. Evo ti je već sad naš, mislim naš Đurčić, a nije ovo baš naš. Sad je ovo sve dole naše. Evo ovdje cijev postaviti. Nema onog potoka. Pa nema, teče i prisušio možda. Jo, zatrpali sve. Evo ispod ovoga mi je iskopao eno potoka u stvari ima teče. Cijer. Znaš koliko je kada je cijev ostrava? Je li vidi sad? Ma nije, ono je malo, ima još. Jesu, pusti, dobro. Sad ću čuti šta ste pričali, jel?
Sad ću vas tu šta ste pričali. Ne slušaj ništa. Aj ti ono granirac. Kakav debilizam. Što li svjetla upajna? Ispala ti je Marka. Dobro je, nema mnogo grana. Na proljeće najgore kad pođemo tek na proljeće. 100 puta stanimo. Jedne godine došli ovdje, trešnja preko puta, evo i ovo će pas, trešnja preko puta, prvi put kako idem ovdje ponese motorku. Eto ti. I sjekiru, sreća, imao sam sjekiru, malo zatešem, probam da prođem, ne mogu. I zatešem ispod i prođem. Evo ovo je sad naše ovo, sve. Lajbukovni. I graba. Nema činjenica. Ovo ti je naše sve i gore i dole. Sve dole do one sad druge krivine. A inače Đurčića, ovo sve naše fane. Ide baci ove bogati kad se budem vraćati. No, svaki put ako smeća. Jebeno se vratilo. A nije činjenica. Što misliš? Što misliš da je jebeno? Nije bi ovako nizu da padne. Činjenica. Moraš i polako, a mora zaletati. A ne možeš. Daj ti bukanje. Evo se odlijepi to. Šta se odlijepi? Odlijepi se s telefonom. Kako? Ne znam, odlijepo se nikako. Evo. Pauza, stani. Sad. Pa onda nije bilo pauzirano malo prije. Gledaj, idi dole. Idi vidiš ono granu kolika je na putu, ajde. Da idem pješke do dole. Pješke, sad pali. Ovo se ne znam. Evo ovo je najgore što su uvijek, eto kad su bili. Sve to baci, sve! Idi dole. Dole. Evo je, pa digni glavu. A dole je bolan. Onu veliku. Ajde. A što sklanjam one mali granice? Pa nije, onu sam ti veliku čitao vrijeme govorio, onu veliku da skloniš. Pa ja gledam, nema niđe. Evo je druga krivina. Treća. Nema se. Eto, dole nadno sjeđamo i eto. U rijeku siđao smo skroz. Baš ku stari broj. Baš ku. Gore je kakvi. Gledaj, vratice, gdje sam gledaj, ogranisa stoji, ovo isto naše sve ovo.
sve to gore. I tamo izađu ono i sklanjaju oni tamo. Kako da šta prilike pogledati. Tako je, 228-412-055, posljednji broj za Djerinu, ko će načesti ovoj poruci, ostavljate načest, doduše ako niste bili na nekoj vremenskoj zoni, drugom, u kojoj je sada već noć, ali ako što je na domu se biti djela, što je malo što biti poprilično kao vidimo, Amerika da je recimo, američki kontinent još uvijek spava, a koliko je baš od njih, zavisi. Ajde ti polako pješci. Aha. Australija tako nije noć, koristije jedno studijeno večer, rekao bih. Početak je proleća, rano. Eno, Jelca, zaboravi. A vidi. Šta je palo ono slike? Pozor noće ili blizu početka leta, ali dobro što kada ne znamo kada vidimo na prekladne informacije o stanju Australije Janićevu. Do tada učinimo Evo, smo noćali neke godine. Parkirali auta, vatrno Ovdje ložili, spao, evo ovdje. ovdje, evo na sred putu. U autima spava. Nema niđe ništa, sam džabe snimak. Se nadam, rekao sve da ne bude gdje kaka, da ne udarimo nešto kako prošli. Ovo će međe izgođiti. Ne, šlovci danas ako su kucali to bježi. Jedno mogu da natjeraju baš da udari na nas od odavde. Ajde stik sve. Smiješ. Sve ne tiče jesno. Joj. Prije ćeš pješce dođu, vidi. Ma ne. Hoćeš kako neće, te za minutu. Ne smijem, boji se više. Rukama. Kako ćeš poći? Eto tako. Eto. Gledaj ti šmetne ja. Kak je on? Da šmetne kaži. O, sunce ti ne jebe, piščak, gledaj. Šta je ono palo dole? A, Vidi se. To balon preko puta. Onda nećemo proći dalje, onda... Mogu vjerojatno jest, sad je ukrito. Samo svijeće, kako ćeš ga pomjeriti, ja tu sad i dižemo, jel? Jebo, to je ono koliko sam svijeće igli. na 3 komada pa I ja. Ne moram ženom presići. joj, mrsko. šta sam? I da nisam, eto ovdje se mogu krenuti vrata, ali uvijek kako bez motorke ovdje. Nema šansi. Eto. Izađi. Gdje ćeš ovdje bez motorke ovaj ti? Smij. Ajde, stigli smo sam. To moram sad proći ovdje, samo smo došli ovdje.
Ima kamen. Pa zato što ti kažem da ide, eno ti bolan, ide kod ovda, ti prošao si put. I putem, eno ti stola, da ne ideš okolo.